solanasang paranu sia sende sita musule lante penanda bisaran na puang matua umpama tan na pena ulendo i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang tula tarangi lan atu yate dia lalamai Sakaria pasal 2 angka 6 saya lako sang puluh talu. Apa dolo lata basa sia tananung tu kadan na puang may komita mas sambayang. Ure sumanga puang matua daw suruga tontong bang kipakendek mati olo malabi mi. Sang tumbadu kaya tu dia napak kaborok mi sia kamakuasan mi kiperasai lante katuan iya teh. Mi pagari kan ido mintu salah budang ki puang angki sipato saya mati olo malabi mi. Laki basa sia laki nanung tu kadan mi. Sisolankan opuang pena masalo ditandai patu borong na ondong pi. Pabatta akan ni pamatoto ikapatongan ang kila pugao ilan katuangki. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Kadan na puang na kuah melaktek komi sia parannu ko anak darasion belan na manasa lasae na angku torro lantanga mo kadan na puang na dipakondi na kuah di pakaboro tento buah pena di pakaboro tento buah pena sulu kaboro lan puang Yesus Kristus den misa ambek sola bali datunna umpana tak misa kasih pak kadang-kadang diona umba ladikua mendadi toruan ambek sia toruan indok lako bati pak kamasena puang lako kaleta ya ton nalambi mi tu atunna mintu tomatua tu turu lan kasih pak kadang-kadang iya to pantan napokada mi tu pura naulainna sola nasangi susinna kena lambi ramun-ramun batang kale temai anak batu bati napak kamasian puang matua lako kalena masusah penaanna siaranggang tu penaanna inde moto nani manasa siapayan tu mailona sia matoto na tu kasiumpuranna misa anak anna tomatuanna sulu tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus. Lan may pabasanta diona kadan na puang matua lan atu ya teh. Dinane urangis ya dinane umpamanasay. Tu kada mamasena puang matua lako taun na kumua. Ya tu to Yehuda di pasang tinti lise matanna puang matua. Batu di pasang tinti buah pena siapa kaboro na puang matua. Ya moto anna makada tu puang matua na kuah minda-minda tu urari komi tau ia tomai di saburan urari buah pena bak tulise matanna kaboro na puang matua. Ya moto na ulendu ina bisa karya anna pakanan nai sia na pamatoto i puang matua tu taun na tonna atunna unnola agan maparri dio tondok pak paliran ya motu tondok Babel susimisa buah pena kaboro na puang matua ya moto natai annala untampe ondong pi annatang la usak biangan ni tu Yerusalem sola Yehuda sangadinna la tontong nasi solan nakambi sia mendadi tau na pilai puang matua. Ya duka morato anna ditambahi tu tau ya tomai. La tontong mengkaola sia menomba lako puang matua. Sulu tu dikaboro ilan puang Yesus Kristus. Lan ulolangan ni teka tuanta. Tumukun bang unting ngayo mak rupa-rupa agan katuan mabanda sia maparri. Tu nenne umpabu tu karanggangan ondong pi anta nenne kak turanno. Apa mai komi anta nannung meloi sia takatotongi tu kadan na puang matua mangka tabasa. Lan atu totemo tu la umpabatta ki sia umpamatoto ki susi misa lise matan na puang matua ba tu susi misa buah penan na puang matua tu napakaboro. Ya tu kita mintu tomak patongan lako puang matua ba tu lako kalena paralu lata katotongi kumua
Ya tu kita lendo kianggak tah dio matan na puang matua. Belana na pakaborok ki susi misa lise matan na sia bua penan na puang matua. Ya moto anta inang sipato tula tontong melaktek siapa rannu lan mintu allo katuanta kumpu di sangan na puang. Amin. Tamas sambayang. Ure sumanga tu kadami mi parampu lako kami puang. Parannu kan belanna kami teto mi pakaborok kan ni. Susi bua penami si alise matami. Patudu mo kan ni si bapak pabatta mo kan ni umpapayan ni kumua. Kami teto ungkur sumanga kaborok na puang lako kami. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua. Ki pelambiran lako kita sola nasang. Tontong kipeta ada kumota subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian ni. Pure sumanga puang tontong usi solangki solanasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.